Saya nyong ke saya tuh. Ya, ya sama tuan na kemudian. Saya nyong ke sini. Jangan kita begini aja kau berikan. Ada nolnya, ada nolnya, mai di sini kita cari. Saya kan dah bebek. Banyak ini. Aku dagang aku biar cuma bag ya citra di bag ya Biar murah ya. lah yang pertama Ada dada aja aku mau namanya, bang. Nio. Sama itu apa dah citra? Sela berang. Kobe. Di Lampung. Ya apa nak naik kelam? Itu bukan dia ni sela bin. Betul tu tempe bayar nenek. Di Lampung. Itu ini dulu Mana marah kelas 2 ni. SD pindah jadi ni. Ini nyupir sih anu kadang-kadang tamun manggating. Kalau mana yang di desa bentuk banyak. cái này bạc đen nó mới trồng bọt cái này phòng người ta nghìn đập đó biến thành thịt mà đó ada pemahaman ya anu itu thì biết kok đã đồ saya tu saya oh boleh boleh teori dengan lain nak pecah pecot benar tua benar ini nak Nha. Bibi bảy sang bà đến đi nhá mà đi bảy sang bà đến cái nè nhá ini yang saya tahu ya Coba produk dari mana coba dulu.
Đó là đó là cái thằng má đó là cái miếng đấy à. Mà bút này à, bắt bút xong rồi lo mà ăn dễ, cho nên sao mà làm ra? Hả? Cho nó dễ không dễ dễ. Cái nhà lo anh ấy dễ hả? con là nè nấu nhìn con lớn rồi Aku lah beto. Cara menerap dan dia kapal nasi. Kapal nasi. Apa kelompok asyik. Kalau dia kelompok nasi. Bơ gà gà. Tapi muncul dia nak cuba dapat minyak. Kelak boleh. Dạ. Apa dah dia jojo không có đá ra là chán lẹ. Dia nasi deh dah kapal nasi. Kelak yang dia pada. Gà tụi mình nhớ nè. thế phản lầm mấy bần con Ale, saya dah selalu ngomong. thế có cô rê vậy cả Phải làm mẹ. cái gì cô rê phản lầm mấy con bên này bên thật cốt cái đó Ban rasa. thế là Con mà đi đại đi là nhà. Dạ làm ăn đấy thế lắm nè.